Amazina ye ni Vladimir Vladimirovich Putin, umwe mu bayobozi bubashywe kandi batinyitse cyane ku isi. Uyu mugabo wavutse ku itariki ya 7 Ukwakira 1952 ni umunyapolitiki ukomeye w'Umurusiya ndetse wanabaye imwe mu ntasi zikomeye z'iki gihugu. Akaba yarabaye Perezida w'Uburusiya kuva mu 2000 kugeza mu 2008 ndetse no kuva mu 2012 kugeza none. Yanabaye kandi Minisitiri w'Intebe w'iki gihugu kuva mu 1999 kugeza mu 2000 ndetse no kuva mu 2008 kugeza mu 2012. Abenshi bazi Putin nk'umugabo ukanganye cyane ndetse w'igitsure ugendera ku mahame akarishye ya gikomunisite. Ese iki gitsure ni ubukaka ubundi abikurahe? Ntucikwe n'iyi video. Nguhaye ikaze uri kumwe nanjye muri iyi video aho tugiye kugaruka ku mateka ya Vladimir Putin, ariko twibanda cyane ku cyatumye ahinduka akaba umwe mu bagabo niba atari we ahubwo utinyitse kurusha abandi ku isi. Umuntu wese ukeneye gusobanukirwa Vladimir Putin akeneye no kumenya ibyamubayeho imyaka 33 ishize mu ijoro rimwe ubwo ari mu burasirazuba bw'Ubudage. Byari ku itariki ya 5 Ukuboza 1989. Aha byari nyuma y'ibyumweru bike hatangiye imvururu zitiriwe isenyuka ry'igikuta cya Berlin. Mu burasirazuba bw'Ubudage amatwara ya gikomunisite yari atangiye gukendera, ndetse mu itumba ryari bukurikireho hari hateganyijwe amatora. Mu burasirazuba bw'Ubudage mu mujyi wa Dresden hari hamaze kwaduka imyigaragambyo ikomeye. Abigaragambyaga badukiriye inyubako yakoreragamo ibiro by'abamaneko b'abapolisi bari bazwi nka stasi aha mu burasirazuba bw'Ubudage. Binjira mu biro byabo barabyangiza bikomeye. Nyuma y'ibi agatsiko k'abigaragambya batarenze 20 bambutse umuhanda bajya ku nzu yakoreragamo ibiro by'abamaneko ba Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyete KGB. Ibitangazamakuru bitandukanye byo mu Burusiya nyuma byaje gukabya imibare bivuga ko abigaragambyaga bageraga ku 5,000. Mbere y'uko biba, Putin wari umwe muri bamaneko bari muri iyi nzu yari yabiketse ko bashobora kubatera, maze ahamagara asaba ubufasha igisirikare cy'Abasoviyete cyari giherereye mu burasirazuba bw'Ubudage kugira ngo baze barinde abakozi bahakoreraga ndetse n'impapuro bari bafite zibitse amabanga agiye atandukanye. Izi mpapuro zo bari batangiye gutwika izo bashoboye, gusa igisirikare cyo ntago cyari kikije kubatabara. Mu gitabo kivuga ku buzima bwe cyiswe First Person, Putin avuga ko abasirikare bamubwiye ko nta kintu na kimwe bakora batabiherewe ububasha na leta y'i Moscow, ndetse bongeraho ijambo ngo Moscow is silent. Iri jambo Moscow is silent ntiryigeze rimuva mu mutwe kuko yabifashe nko kumutererana mu gihe yari abakeneye cyane. Ubu noneho Putin wenyine niwe wari usigaye ngo ashaka uko yakivana aha hantu ndetse anatabare bagenzi be bo muri KGB. Ese Putin yabigenje ate kugira ngo atabare bagenzi be? Mu kiganiro yatanze kuri BBC, umwe mu bigaragambyaga icyo gihe Siegfried yavuze uburyo abigaragambyaga begereye inyubako ya KGB, abarinzi bagahita birukira imbere bagafunga. Nyuma y'igihe gito umugabo muto usa nk'ufite ubwoba ukuntu arasohoka. Uyu mugabo nta wundi ni umwofisiye w'imyaka 37, Lieutenant Colonel Vladimir Putin, umutasi ukomeye muri KGB. Ntigeze avuga ko ari umutasi, ahubwo yavuze ko ari umusemuzi. Yavugishije igikundi cyari kiri aho mu kidage cyiza cyane ubundi kivugwa na bakavukire, ababwira ko ubutaka bariho ari ubw'Abasoviyete. Nk'uko byatangajwe n'uyu wigaragambyaga, Putin yabasabye kugenda ndetse arababwira ati, ntimugerageze guhatiriza kwinjira muri iyi nzu. Abo turi kumwe bafite intwaro kandi bafite ububasha bwo kuzikoresha mu gihe bibaye ngombwa. Nubwo Putin yababeshyaga, abigaragambyaga baramwizeye ndetse batangira gusubira inyuma, bityo abasha gutabara bari muri iyi nyubako ndetse n'impapuro zari zibitse amabanga ntizakorwaho. Mbere y'uko Putin aba Perezida w'Uburusiya, kuva kera kiri muto yifuzaga kuzaba umutasi wa KGB, bitewe cyane n'ibitabo yagiye asoma ndetse na filime yagiye areba. Yamaze imyaka 5 aba ahantu hiherereye mu burasirazuba bw'Ubudage mu mujyi wa Dresden kuva mu 1985 kugeza mu 1989. Uburasirazuba bw'Ubudage kari agace k'ingenzi cyane kuri leta y'i Moscow,
kari nk'agace ka satelite kuri iyi leta kari gaherereye mu marembo ya OTAN. Nta makuru namwe arajya hanze agaragaza icyo Putin yakoraga neza muri aka gace ka Dresden, kuko ni gake yagiye avuga ku kazi ke ko muri iyi myaka ya za 80. Uretse no kuvuga ibyabaye mu Kuboza 1989, ibyo yabonye abifata nk'igisebo gikomeye cyane. Yabonye ibihugu byo mu burengerazuba bitsinda intambara y'ubutita, ndetse igice cy'uburasirazuba yari aherereyemo nacyo cyabavuye mu maboko akireba. Ikinyamakuru cya The Atlantic cyavuze ko ibyo Putin yahuye nabyo muri Dresden bidasubirwaho ari byo byahinduye uko yibonaga, ndetse anatangira kwigira ku makosa abari bariho icyo gihe bakoraga. Uwari uyoboye ubumwe bw'Abasoviyeti icyo gihe, Mikhail Gorbachev, byarangiye ananiwe guhagarika isenyuka ry'ubumwe bw'Abasoviyete mu 1991. Bumwe mu bwami bunini mu mateka y'isi bwaraguye, bwigabanyamo ibihugu 15, birangira Uburusiya busigaye bwonyine. Ibi Putin yabyise isenyuka rya mbere rikomeye ryabayeho mu kinyejana cya 20 mu bijyanye na geopolitics. Muri make Putin yakundaga ubumwe bw'Abasoviyete cyane ku buryo isenyuka ryabwo ryamusigiye igikomeye kinini cyane. Nyuma yaje kwemeza ko uko byagenda kose iri senyuka ryari kubaho. Putin ntabwo yigeze azamuka ngo agere mu mapeti yo hejuru muri KGB. Yabaye umutasi wo hagati na hagati. Mu myaka y'1990 yavuye muri KGB ahita aba meya wungirije w'umujyi wa St Petersburg. Mu mpera z'iyi myaka yahise ajya i Moscow kugira ngo akore muri guverinoma ya Boris Yeltsin. Putin niwe wahiswemo ngo ayobore ikigo gishya cy'ubutasi cya Federal Security Service cyari cyarasimbuye KGB, ndetse bitunguranye aza kongera guhitwamo ngo abe minisitiri w'intebe ku ngoma ya Yeltsin mu 1999. Putin yaje kubona uburyo Uburusiya bwaje gucika amazi ubwo Perezida Bill Clinton wa Amerika yategekaga igabwa ry'ibitero by'indege ku ngabo za Serbia zari muri Bosnia. Iyi leta y'i Washington ntiyigeze natekereza kugisha inama guverinoma ya Yeltsin. Ibintu byababaje Putin cyane. Abarusiya ubundi bakaba bafata abanyaserbia nk'abavandimwe kuko basangiye umuco ndetse n'imyemerere. Ubuyobozi bwa Putin bwo bwaje kuza butandukanye cyane ubwo yajyaga ku butegetsi mu 2000. Mu bantu batunguwe cyane n'ubushobozi bwa Putin harimo n'uwari umunyamabanga wa leta ushinzwe Uburusiya mu nshingano ku ngoma ya Bill Clinton, ari we Strop Tabot. Ndetse mu gitabo cye yanditsemo ko yatunguwe bikomeye n'ubushobozi bwa Putin kubera ukuntu yabashaga kwikontorora ndetse akavuga yitonze kandi yifitiye icyizere cyinshi. Uyu mwihariko Putin akaba awumenyereyeho cyane, ndetse no mu mafoto agenda ajya hanze amugaragaza akora ibintu bye byose yitonze, nkamugaragaza ari kuroba nta kintu yambaye hejuru, arwana n'abantu muri judo, ndetse anatwara imodoka zo gusiganwa. Uku kuba seriye no mu miyoborere naho nuko ibintu byabitse ubwoba bukomeye mu bo bakorana ndetse n'abatuye isi muri rusange. Mu 1999 mbere y'uko ajya muri guverinoma, Putin yavuze uburyo ari ingenzi kubika ubwoba mu buyobora, abinyujije mu kinyamakuru cyandikaga mu Kirusiya aricyo Nezavisimia Gazeta, aho yavuze ati Uburusiya buri mu bihe bigoye cyane bwigize bucamo mu mateka yabwo. Ibintu bibaye ku nshuro ya mbere mu myaka 300 ishize. Dufite ikibazo gikomeye cy'uko dushobora gucika amazi tukajya mu bihugu bya kabiri cyangwa bya gatatu bikomeye ku isi, kandi nta gihe dufite kugira ngo iki kibazo tugikemure. Abantu benshi bizera ko ibikorwa bya Putin byose bigendera ku ihame rimwe, ari ryo kugira Uburusiya igihangange nanone. Ubwo Uburusiya bwiyomekaga agace ka Crimea kabukuye kuri Ukraine mu 2014, Putin yarahimbajwe cyane mu Burusiya, ndetse ku ya 23 Gashyantare uyu mwaka yanatangiye intambara yeruye kuri Ukraine. Ese ni ukubera iki? Arashaka iki kuri Ukraine? Igisubizo cyiza niwe wakitangiye. Iminsi ibiri mbere y'uko atangiza iyi mirwano, Putin yatanze imbwirwaruhame aho yavuze ko Ukraine ari nk'igihugu cy'igihanga ariko cyicaye ku butaka bw'Uburusiya. Afata Ukraine nk'igice cyabuze cy'Uburusiya, ariko Ukraine yo ntago ari kibibona. Mu 1991 Ukraine yarwanye inkundura ye kugira ngo ibone ubwigenge, ndetse inatangira gushaka uburyo yajya muri OTAN, ibintu Putin yamaganiye kuri.
Abantu bose begereye Putin mu buyobozi nabo babanye muri KGB ndetse n'abandi babanye mu nzego z'umutekano. Aba bose yababitsemo ubwoba ku buryo bamubwira icyo ashaka kumva gusa. Bivugwa ko Putin ashaka kubaka agace katavogerwa n'uwo ari we wese mu burasirazuba bw'Uburayi, akagarura amatwara yazimye ya gikomunisiti nk'uko byahoze ubwo yari umutasi mu Budage. Muri ibi bitero Uburusiya bwagiye bugaba kuri Ukraine, hari ibifaru byinshi by'Uburusiya byagiye bigaragara bifite amadarapo ya Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyeti. Bigakekwa ko Putin yaba ashaka kuzura akaboze akagarura Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyeti. Wakoze we wabanye nanjye muri iyi video, aho twagaruka ku mateka ya Vladimir Putin ariko twibanda ku cyaba cyaramuteye kuba umuyobozi w'igitsure gikomeye cyane, aho twabonye ko yababajwe bikomeye n'isenyuka rya Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyete, ndetse bigakekwa ko yaba ashaka kugarura amahame akomeye ya gikomunisite biciye mu ntambara yo muri Ukraine. Jye mwari muri kumwe ndi Kayira intwari Bertrand, nkwibutsa gukanda like na subscribe kugira ngo n'izindi video nziza nk'iyi zijye zikugeraho byoroshye. Amahoro.